pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Srpska pasta. Hvala Bogu, prošlo me je grlo i mogu ponovo normalno da pričam. Stoga danas pričamo o mitu Anunnakijima. Pre nego što počnem sa ovim, samo želim da kažem da informacije iz današnjeg klipa ne uzimate zdravo za gotovo. S obzirom da sve poznate informacije o Anunnakijima dolaze od prevodilaca sumerskog jezika i nije isključeno da su neki od njih pokušali da zarade novac na temelju naučne fantastike i fantazija. Ja ću se potruditi da na kraju videa kažem moje iskreno mišljenje o ovoj temi, za razliku od drugih videa gde često ostajem neutralan. Anunnakiji, ili prevedeno sa Sumera, znači oni koji su sa neba sišli na zemlju, ili oni koji su kraljevske krvi, zavisi od izvora do izvora. Međutim, jedan od najpoznatijih znalaca sumerskog jezika je čovjek pod imenom Zaharija Sitchin, koji je najviše zaslužan za ovaj mit o Anunnakijima. Prema njegovoj verziji prevoda, Anunnakiji su oni koji su stvorili čoveka, a njegova priča ide toliko daleko da je čak dodao i da reč iz Biblije stvoriti čoveka na našu sliku zapravo predstavlja Anunnakije. Prema prevodiocima, oni su imali jako dug životni vek, čak i po par hiljada godina, i bili su prvi vladari Sumera u današnjoj Mesopotamiji. Kada pogledamo da je danas prosječan životni vek čoveka do 80 godina u proseku, možemo da vidimo da je naš životni vek nikakav u odnosu na njihov. Smatra se da sve počinje kada su Anunnakiji tražili planetu na kojoj bi našli zlato za atmosferu svoje planete, koja je bila jedina stvar koja ih je održavala u životu. Na početku stvorili su nisko inteligentna bića nazvana i Džidžiji. Oni su bili mnogobrojniji od Anunnakija i uglavnom bi provodili dane kopajući zlato. Međutim, jedan dan su rešili da ustanu protiv svojih kreatora i njihov ustanak je bio krvavo ugušen od strane Anunnakija. Gotovo svi Džidžiji su bili izbrisani. Anunnakiji, videvši da nemaju radnu snagu, a da ne smeju da predstavljaju da dobijaju zlato, rešili su da stvore Homo sapiensa, koji bi bio isti kao i oni. Stoga, Enu, jedan od glavnih Anunnakija, rešio je da stvori čoveka i da mu da sve sposobnosti koje je imao i Anunnaki, pa čak i ogroman životni vek. Međutim, ostali Anunnaki su se u velikoj meri protivili, ali na kraju uspeo je da stvori čoveka. U početku, Sumerom su svi vladari bili vladari Anunnakija, međutim možemo da vidimo i ljudske vladare koji su vladali podjednako dugo kao i oni. Na kraju ljudska populacija je postala neodrživa i Anunnakiji su u strahu da bi mogli da izvedu uspešan ustanak rešili da genetskim inženjeringom smanji i psihički i fizičke sposobnosti Homo sapiensa. Po Bibliji smatra se da je posljednji čovek koji nije bio genetski promenjen bio Metuzalem, koji je dan danas sinonim za starost. Međutim, to nisu jedine nevolje koje je čovečanstvo pretrpelo. Posle nekog vremena vrhovni komandant Anunnakija, kada je video da se Anunnakiji mešaju sa ljudima sve više i više, rešava da totalno uništi ljudsku rasu. Ali na svu sreću, Enu, koji je sve to znao, rešio je da obavesti omanju grupu ljudi, da naprave barku po njegovoj skici i da uzmu što više biljnih i životinjskih vrsta, te da se tu zatvore dok ne pređe nevreme. Prevodioci smatraju da je bilo toliko vode da je svaki ćošak planete Zemlje bio pokriven njom, ali i naučnici, s obzirom da je taj potop dokazan. A čak i nije jedini koji zadesio planetu Zemlju. Smatra se da je kiša padala preko 40 dana, ali na kraju krajeva ljudska rasa je uspela da ga preživi i sljedećih nekoliko hiljada godina preživljavali su omanjim grupama, lovili životinje i selili se, u nadi da će jednog dana uspeti da obnove planetu Zemlju u ono što je bila pre ove katastrofe. To vam je ukratko bio mit o Anunnakijima. Naravno, ovo nije jedina vrsta priče, s obzirom da, kao što sam rekao, postoje mnogi izvori prevoda i mnoge nelogičnosti u samom prevodu. Sad, voleo bih da podelim moje mišljenje o svemu ovom izrečenom, kao neko ko je apsolutno neutralan i ne veruje u svaku priču koju pročita na internetu. U prevodu Zaharije spominje se Sumer, kao mesto gde su prvi ljudi zakoračili na zemlju, Adam i Eva. Međutim, mi imamo ogromne dokaze da to nije slučaj.
od današnje Turske pa do Vinče u Srbiji, na čijem tlu bukvalno svi mi u Šumadiji gazimo, nekoliko delova Rumunije i Bugarske također. Njihova starost se procenjuje na više od 11.000 godina, što je gotovo više 7.500 godina starije od Sumera. Samo pismo u Vinči postoji mnogo više od Sumera, a i haplogrupa naroda Balkana je gotovo stara 40.000 godina, kao i I2A i I2, koja je bez sumnje najstarija u Evropi pa i šire. Međutim, ja nisam ovdje da napravim treći svjetski rat u komentarima, stoga Vinču bih voleo da ostavim za neki sljedeći klip. Smatram da se komšijama ne bi baš naročito svidjelo moje mišljenje o Vinči, ali to je mišljenje, molio bih ljude da mi ne šalju kilometarske komentare, jer to ne menja činjenice da svi mi nosimo gene tih ljudi, kako se god oni zvali u prošlosti, pa je njihovo pismo, a i jezik, koji se deli više od par hiljada reči sličnih sa sanskritom. Voleo bih od vas da ovdje završim klip, a vi mi recite šta iskreno mislite o mitu o Sumerima i Anunnakima i da li verujete da su nas oni stvorili, ili Bog koji se pominje u Bibliji. Nadam se da vam se dospao klip. Do sljedećeg viđenja, pozdrav.